Спорт школесіне шеклеші, стадион зембе бассейнзіне худаярашы, физкультура лабамызіне давашы. Чевашинре спорт падуслы шинзем ишланзақ пырашы. Шубашкарды опера-ба балет театрынже уя виртірі. Унда патшалық шайынже физкультура-ба спорт тыдымы ергелінерінбе, шыр жыл шитнене тада физкультурниксен күнне паллы дұрыш. Опера-ба балет театры патшалық тыдымынже дұрышаганзіне, физкультура варендегенезіне, спортсмензіне комалан ежінже. Кунда бұрза керзен курза келенмели чилай. Чеваш енен паллы спортсменезен сон үгерчігізен, тада візен тумтирезен куравне ергелене. Республика спорт енебе пызык шиденюзем давать. Пирен спортсмензем терлі омырдуран шиденюзембе давранашы. Тован шерятне шүлі шаяшы клеші. Россия президентжен хушевебе игибинде вадырмы шулдальне Чевашинри шинзенжен шитмель процентче спортпаду слабулмалла. Республика шак тәлі ватне ширіп панюдать. Пурнаганзенжен ала 2% спорда келештерет. Паянки гун индевал. Спорда юрадаган зень праздники. Шавнбада хам ятран, спортсмен дядюзенжен. Я пербитха физкультурник сыманчах мари. Бір олимп выезенже булны спортсмензем. Шавнбада малашлық пулдыр спортрада пызыкшит нюзем булчыр. Халығында чуваш халығын сывлық болдыр жималдан. Шавнбада бүрнеде чилай хинян жақсынас келет. Пуғыннызене регион ердюжи Олег Николаев саламлары. Республика Гларамвалли Анастасия Сидорова, Татьяна Молокова, Борис Андреев.